Chicha mwanya murethire wa Mero TV nkerigina tuko yaku nitete na mbere kwagira umbitikirie kwa gitio gikinene iri ntariki 18 mweri ni Juena mwaka ni 2026 rekenko gwatoge ni kirenteto chieto na njira inkinyaniru ni ukambita kathure Wamburugu tukiambiria na nteto chetu ni gutwika iri njiremwe ya gukiria ekoro gicigo mbunge kiatigania East First Lady Frida Kajuju Mpuro na njirite mubango jo gukiria ekoro baba akiuga agatigira kubagwata mbaru kiumbecha akiaria Kajuju na ugite mubango jojo nijwerekeri gukiria ekoro baba inge kumaiturare uri atigania East na gutigira bagukirwa kiumbecha na kinyake utoro akagita gikundi kia ekuru baba akirekeri na memba 50 na nkuru kiba kagunika kumane na mubango jojo na njira ya kubokeri oturo bwao ni riboti dhuranirine Adams Moturia wa Thirinja. Irenjire maugirie kuruge shwambu getiganisti nkatha ya mubunge wa shwambu getiganisti Mpuro Borio ya Kayuyu Mpuro na mbirerete mutaratara komba kwithira kibwithi kundi maturene kenda gutiire kuruba komba kwithira bayukire no gutiire bakomba kwithira bagita na mbere kimanto yeye muturire Kayuyu Mpuro atukwanira wekoro bateti wa nyuma tugithomethia na ba university tuthomethia ba day school tubanga twa barabara no tumwekoro no emba kibonie muchie mama atukwanire wekoro bateti wa na nyuma no mwaka bange mubango yoyo ukirie koro batiania na twari ibe bituretete arwari kendambi mwekoro imenya arwari na ibanga kulingana ntura yawe tubecha turabuguru itugwayanwa titwa CDF titwa Ruto imuko yo wao yo Mpuro na mwekoro wao imuko Mpuro na mwekoro wao buke akura mokuibanga ito ndabulomba bugenda tutura nyuma itani wibange rugenda tuomba okura tukara antura ire ngicha kurira sawa sawa atureterete witethia kuingwa ekoro baitethia bongwa mheshimiwa wetu arenda atiri kuritana mwekoro kuiwateria samaki. Bwana Yesu asifiwe. Watura kuwatairwe samaki muntu ntuko tionda kuretera samaki tukwera muntu rakaethera ateo kana bange kuinga kalia kawe ukawata samaki. So mheshimiwa wetu na ukuritana twakarambe tore amatore ekoro tokaomba kuwata ambi ukendro teveka ntubetu atu bagendro teveka udero te gibodrigari kana po munene buke yo utri manyumba kwao no mwanga to wadane antu baile badatu bana bantura fulani to kama aturantu mirongwena dutu komba kuretro ma utendi tu kaliure ko ana utuboe tu mikeu yendo kiambere kira tu kadivia katu wa fomu ikundi isawa sawa turendo wantu onara badia udatirimana utinde kitumba antu baba yore ko lakini datu kedera tu location yonde ikundi ya timana kedani ikundi 10 na biele mubango yo weta mbere ukariure ko akiaria tongore barabombete kwithira bakitungorie kurubagire kubwithi ikundi bi bawito na kurubomba kwitha kibwithi ikundi bya komba kwitha betu thukambecha kuma kiri mubunge Mpuro Borio mona mukuroke lakini ikundi kirakyo ndege kadithwa urenda kubwithia biele urenda kubwithia bitano urabwithia 10 na bitano duru obise mheshimiwa na mwekuru wa wene ndino ntono akwenda wikire gurunya isa sawa mwekuru mheshimiwa akakwenda kunkabia kwa mukiwa kapo bonka teza sawa o gikundi yatinde kama ngiri 70 eto kwata ndonkuwa na ngi kutukuringenya kalwe kwa okiakulo mwana akaingo sukuru rwari wena thina siringi ngiri 3 no kuma kwa muturio weta kwa muturio ronge weta kwa muturio ronge utona ngiri 3 lakini ukiakwitha wena kundi wetoka nekero ngiri 3 mathao yaiku yao sawa sawa na umenya tu baba inge bakurano tu bakwa wintobieta wa loan ukiaweta sako ne rwari uko ya loan ya ngiri yana ukare ana interest ya ngiri 20 umesa kurira yo kakura ngiri 20 ira orira chireuro itekoro weta ekoro minya mwate kana ibabweta sako irira baita yonka lakini boge akwanjiria sako genu turene boga ibanga kakura kanga ithaka mbeche ikweleka wenda ngiri 10 ukanekerwa kisako kabaita karaka kuya kire kundi kana weta kuria na kisako kakire wa December no akaria wena baita maita yana ako ndo bwira rwari bwachoka na nyuma
bila biotuma mbwira gwachoka na nyuma matwarare twamuga location aya etete yakerwa nange na yakaruta ngui ukiawita nagwita waigari ruari na thangatha mwaka tithine itinara na inya ithu ekuruba bangiro na bonku maikundine baringo hamonki kangiri befte na bangi baringo hamonki kangiri yana ruari twina ikundi tiganisti wetoka ithira ikundi kiatura na kina ngiri mana thatu na mana yana matu ya kuvuga na ate kugwa Ripoti ya Meru TV kumatiani Betanda Msimoturia wa Virinja. Na bua thomi na ma-stakeholders basukuru chia Tharaka ni boretia kari abaria bathomete na kinyabo bakothura bakirugorwa njira achia kona ngoge mwanya kuigwa bagichoka maturene kiri sukuru ira bathomere ko chiringa njeki kiweti na mbere na kinyago kire kithomo kia sukuru iu. Ni ripoti thuraniri Ndagara wa Iguna. Athomi na bara stakeholders ba machukuru mwanya rego chukuru ya Nthaka ya Tharaka ibetete mbetwa kariba Tharaka na ntori jorokereta gutigera kagita karaba thoma na kwibunga na magwira mwanya iba guchokera kere chukuru chao chiringa njaki kimiako na manto mange babata gutigera ni gukira antu berutane gucoka meji ba support chukuru ciao ira bathomere antu ba support chukuru ciao mantu meji infrastructure muno nonto CBC nirajire na itokwenda workshops cia science itokwenda laboratories kenda ana betu chukuru cia tutika competitive twambiria wa attract aritoba kuma ngongo singi na imthi turi Tharaka school tukibanganagia mitaratarenu na especially Tharaka school tuina mibango mwanya ya kumiukiria boreka omba wa attractiana baingi nkuruki tukirie nya facelift ya shukuru especially old boys baba thomagira Tharaka huko ituchoke twana batu mbatetheria shukuru ino cietu nuntu kaina gwi mwene katuchoke ni nthiguru yetu tukuria nthiguru yetu kenda kinyantu bara bekuraya na ara bakethego bena zil ya kuya machukuru metu taburana betu bakwenda kuthikuraya kana bangi onabo bego bena desire kuya wetu gangerekana ere bara bathomagira chukuru ya Nthaka ya Tharaka kiraji kia mwaka wa 1990 bagichokera chukuru eno kumithondeka na kuringa njaki kithomo kirasi yetu kia 1990 ibachokete Tharaka school baruthaira classes kenda gituika conducive environment ya kuthoma barutha several classes. Above that iba organize motivational speaking to the students iba regularly kubaledia, and it's a program which is continuing very well, and we have seen it one ete matunda ito sponsor nyana na baro data very well ba kuruka bega mono na ito ko continue go support na ito gere tie kaire to aro ito strategic plan ya skuru ukiwa tukimi launch on 12th tuenu kwa twena mugeni wetu kuma America. And we are on the sponsor to 1990 class. Ito ya tukarutana alitoa mantu megie discipline na mantu megie commitment ya kithomo kenda bomba kuwatangire ndimbega ibaira levels ira ingi mbeto nene rekiria shari mbondi chema chukuru atongoria baitengo mwanya wa mwanarimo kugwatana njara magokeria kithomo na mbondi cionthe cia cukuru ciatu cia Tharaka basapoti alimu bao basapoti principal na basapoti teachers asiari nabo baye basapoti cukuru ciao na njira kuria bisi na participate mantu megie discipline ya alitwa discipline ya muritwa it's a shared responsibility katika alimu na asiari na community in general tigo tuli mbondi ya Tharaka school tukwenda set example kenda babangi bakaya kurutha benchmarking na nonto bagetomige kuchukuru ya Nthaka ya Tharaka bakibangania mitaratara mwanya ya gukeria kithomo gwa mwana chukuru eno ojwari mwarimu munene bwana Leonard Kamonde mweri wa 5 Tharaka school tubangite kwigwa twina walk tariki kenda na walk turenda kuinvolve old boys turenda kuinvolve current students turenda kuinvolve achiari na members ba community bare around the school ukegwe twina dinner tariki 8 na ukegwe twina arambe July tariki 31 ne bangani twini ana kana old boys ba Tharaka school kiri tariki ino chiondi tukwalika antu bonde bawendi bwega nonto ndina makinya chukuru ingi ikarutha biatho taibi nonto tukwaranirie tona bora tugaokiria kithomo na machukuru ndene ya Tharaka. This walk
turenda mbecira ikaumanga ya tutethia itetheria bara baumite background yete bataba kwibomba kuma gecigo munga Tharaka nkiripotera Meru TV ritokambita ndagara waiguna. Peter Mutuma Kalembe uria wari MC wa Rwirero Rera na chumeretie na kuga Profesa Kithure Kindiki niwe thina ya Meru na kuga niwe uragite atongeria baraba ingi kiri thirikari ya munene wa Thiguru William Ruto akiaria na ugite Meru iri na nkuruki kana iri na kura nkuruki ya milioni 1 na kinyano irungamire yongwa kisiasa ite kuthingata mturiko kana uriko. Ni ripoti ya Jeff wa Gituma. Nawe Peter Mutuma Kalembe wari MCA na ndi na umirite na kuthumbia bunene Kithure Kindiki nawe ni Deputy President wa William Ruto na kuga na ndi nethirite ari kirigiria kinene kiriana bakuma county ya Meru na kuga mutongeria uu niwe withirite akiuraga na ba Meru ni kenda bataandikwe kana njota yao kuthara kiri thirikari ya William Ruto kuthine Meru bumete Jerusalemu bejeta Judea ndero mbwere thine Meru Kithure Kindiki yeye no ndorie tora munyareri ikwa rekaringiro eguru ye toria mundu munare gaikwa kenda nenea rekaringiro eguru ye toria ke kawera reikwa rekaringiro eguru ye toria no ngora iketwe rekarenga rekarembe leo uongere ikwa rekaringiro eguru no ndui mwana wetu baite kana no kunura reja nao ore nao lakini ndienda kuga thina Meru Kithure Kindiki no ndo atekwenda kana kange gakura kingi Peter Mutuma Kalembe na kuga na ndi Meru ina nkurukie kura milioni 1 na kuga boja atongeria batitikiria kura iu chithira igicetherwa na bo bari murengone jo one term na ituraire kumenya Meru County ina kura milioni 1 Taichi akinya milioni 1 kutagi statistics tai to andikite magana 3 na turari magana janana tai to milioni kazo milioni na to akorokia milioni kato te korokia kura una ndeto atere ntomorome ya to bangira kura chieto watu a Meru ndo bamuira yo baraya na greito bagweta apenesi na bau bange to kamajo yankunia to lingua state house ya kato te kwande ite batwe surata kamiti ko kura chieto milioni 1 ito kwenda kwamberia kuibangira na iriuga one time leo ikuga ni kuga ukaite kuga u Kalembe no chiari ekabere ntombi yewe no chiari are muiraria no chiari ekainga no chiari ankuraro ero imwathani atire Kalembe wetera akuru atire ibakaria Meru Tharaka County Meru County no ndo wakarou ote minister tokona Nairobi wakarou ote si tokona Nairobi akirikiria Peter Mutuma Kalembe na kuga kuringana na Kanyoni Muntu Kithure Kindiki atithira ri munini wa rais kiri kithurano kinene kijite na kuga gite kiu gigajukwo ni kiama kia ODM gite ke bokithugana ya babwe twina aria gite kia deputy president gite na ODM ko kura cheto to ara kuibanga baga milioni 1 tuimenya at the end of the day tokaure amagatine kura milioni 1 power na tapo kwa dia kama tuna power bwe kura milioni 1 itongera tu ikarenga itongera tu Kalembe no mugambi manyara power bonkararie potore koleja muchera erunduni potore gutuma iro ambecha Meru torere au na wowe Kindiki okeja Meru ithro kimeato na milioni 1 yojori wowe inakura magana 2 ya Tharaka karia ya Tharaka magana 2 milioni 1 katokera njoja mware na totera ncho otheri tukaria yo ODM ekuura Ruto ya mura wowe kiaria ogitunegera gitikia ndupte no mwanga kura cheto ichu ikwaria nyabatwe Meru tutendo ya marigu
kiri muchemanio na jua rume bakanisa ya PCA baguchemenia ntere cha Kanyakine kiatho gikweji ni atongeria mwanya nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam kiringi nacho ni gutwika kumereria matagiti kia mubunge ntere cha Bore David Mwangi na chumeretie na kumeneria ndionga ya Arua ya CS wa Roche Eric Muga akiuga ni ndionga itibateria na kutio gunirete tentere cha Bore akiaria na meneretie siasa cha tutam akiuga akariba ntere cha Bore na kinyaba Meru batiko atambaru thirikari ya munene wa Nthiguru no tugutimira ndia weti na mbere bonete kumane nawe okagitani okauna meneretie mubunge wa gicigo mbunge keu Mukambire Ndikiri akiuga no kagweta nambare na kwaria siasa iri itikureta utethio akana maendeleo kire atori na kinya akari bantere chia Bore ni riboti ya mwende wa Leiboni. Musiasa David Mwangi noro kumereria matakiti kio mbunge Bore na ukirite waziri wa Nthiguru na Eric Muga na nikira kwa kinya nyuma yawe kuya Bore ntuko yero tembe sararete tende ni mawira na yatina mathithio untu kwa milioni mana ya 5 ile na kwe miaka 5 kuma Rais William Ruto ekwe na wira na kire murandi yoro yo akirwa Bore. President nera nere ngiri magana milioni magana 5 in 2022 enja ya mukuru weta kwa Muirigi TM nauga roje rwa Bore akaeja na milioni magana 5 togwetia mbecha atwejete kuthiria miaka 5 milioni magana 5 itaretwa koraire murongo jabagu gasongo nonto nkima yuma mutune na ndingwete kia ogwa nonto ukarania muno na president nora gwatire discipleship yewe na wathoma the best thing you can do ne kweja Bore weja wairiria nto na promises ite gukinya ukira ganto mbecha bagekirwa nonto twererwe mbecha yu kitambo ni ahadi ya kitambo sana. Kwa hivyo leo tulikuwa tunatarajia wewe utatimiza hiyo ahadi, and so we are very disappointed with you. Na as a young and as a youth leader uninda gutatere munorira warumi na wae warietwa na nde na aru anterona mwanya jwa rietwa reu na mathithio jaku Nkuluki Arua karine bano-ini kwina rwimbo rwa tuta mkanywa kaumo akiuria tongeria bakwe bana na kuya Bore njara indari kwinithia kari rwimbo antoja siasi kweja akauga 1 or 2 terms kire wananchi betu akobatere kweja na Arua na Aboroni aitie mwetone one na aria roje romba kuma batu itunogine ahadi na ikyo to kuga gitomi to kuga babu ya bwanete nonto boteomba kweja Bore batu to nyonti to thange ketwe ne nyonta ya roje ende ogwa kire otureterete ne ahadi duni na kuina na kwera anto baine korasi ya 2 term murume anto Bore ibanogi na thina cia Bore te oraja kana okue bwa tamu ya mutongeria thina ya Bore iroje to gochoa na iroje to kwenda dead promises batu to te kwenda atwa kuromba ugeja kaire Bore kureta empty promises ogo tunogia muno na wije. By the way, it is under this presidency that the water bill amendment 2023 was passed. Iria yaretere tariffs uchiekeri indito muno na antu iba kuremwa ikore ya tariffs uchieku cheroje kweja kwa ereria ntu na ahadi duni na kwera antu bokie njara anga 2 term angambi batu twauga abwanete nonto iboremi ne gwitira antu Bore nguge nayo ntomo ya Mwangi kere mumbungo wa Bore Mugambire Ndikiri ogwa mheshimiwa Ndikiri wije ogwa re umwe wantu bara bakurukirie sheria ya water amendment bill 2023 ya gwekera tariffs kendoje. So ukeja otiathie nduma kwiri ukiona na giore ogwe we na weru na ntu Bore yet ogwa twekirite ntware utwe nayo nkinko ogwa twekirite nonto ogwa akurukirie sheria ya water bill na thiro no rongo inkwenda ogwe wita report
MPs bara bakurukirie that bill in 2023. It is the 14th parliament and it is where you sit. Na ogwe mheshimiwa inyanja rotokia in parliament. During muswanda jou utatera uganto babore batemeuro. Ogwo kaya watamu ya ithatu nonto boaye nonto wagukurukia sheria ya gwekira doje tariffs. Urianda tukuringangira mpe tukuriwadi na another third term. Uthithetie meya. Keripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni. Nkatho cha mwanya nonto bagwetana mbere na kurumira station yeji ya Mero TV ngakuromboke bya mitambo kuri na mibango yengi kathomba tukuthuranirite niritora ko kambita kathure wa Mburugu.